Akim adoin ang pingdoin. Isahin lungkhamomin akilungdongin ahi lamkai te hoi tunisanin akinungsal poin idong le tunihin kanam lipite ho ima boy pon idong le tham khat iket thiem to lo le iki pum khanau hi sethei mabana ilung tumu wilun dipa hi susigoa mi tamta adein selaya iki do pi ho igam du so ho illa pi go ho akonin ti azat jat hong pot doin yesun nin enikhat ni tabang hi enelo tri don lowin lam kai ho akiumin jan lai jong akha khubain aki mupoin aki kawin ai na chai na in asai nom chu Mizoram pu Loram thanga Chief Minister bain in kau bivin kinjong phatisan tapangin kau bin ibi jong le India gama Home Ministerin isana ikai ko ma yong ngayon siya no ko ma yong hung tao ta le atu say atu bol go ni yaw di ngayong pamo be se ai poin ije chun nangai pi thei du ham ti hi ai mi thuni nai le lam kai te ho jan howa ko ni ki ho ke nin welcome pi aki say nungin ije chun Home Ministry to pinop to na phabe akinein ije tu ni hi lam kai ho noi mo mai the wa hi yo yong ka ko de po we ai in sei bong in thi agi chi na le agi bo na le yo unity yo pung khat na se thei ding ang chu thu pie ka se join thil dang pa su thu so mai in chubana tu ai lifeline nu in ke ko lu iking up now asang pin Chief Ministerin ama ki pana rikoi song ai le isu lamkai hon jong velven na ngai to na ki nei ise chun akchi ha no pa hi kan sei ding hi kanami pi te ho ingai khelo ding ise hi iki thiamona lamkai hoin kanei ta vai long le isi hi ima kholi wa thil pha zo dinga hi tia hi la thi lo wai le ten ka dei thanu ama ta ro lum le dinga ko ko win ka koi tho du he agi ti se chun ai le Home Minister pa chun ibi asai choi le hadisa na koi te du hi idong le ina bo sam ai lo le ipim lo win namartar ho chu phatisa na koi the na di win phat ni pe win lang ki hoin israel chu government gawanang ipi gam yong le no dinga phal na ai the na di chu legalize symbol win ka di zero phal le phatisa na koi do di we i chu promise in bol win isia chu dunia hi program manuhin ai wanga chu program khel the ta lo dia chu program manuhin ain imartar ho koi do le king hi phat som cha i khumai dingu phate cha la yang su thing pha le amon mama phate cha i koi do de ve ti kan se hin i chi hi ipi te phate cha ngai to binang. Number 1, legislation of the burial site in S. Bolzang, Surucharpur, Manipur, DAG number 202, 205, 261, and 2162 of 98 Tolbung Road Roof of Surucharpur district.
Number 2, as the burial will be delayed, the dead bodies of the Kukizo communities that are lying in Ifar should be brought to Lamka Chacharpul. Our political demand, total separation from Manipur, should be speed up. The tribal jail inmates in Infar should be transferred to other state for their safety. Isangso agsayin amon lang. Written in assurance and paying. Vuinading monucho. Aboy ziacho. Amun wang kikya loading. Iyon le. Isiso government in ansu tingling. Iyon ni man tingling wa patisan mo liu chu assurance paying. Chuba na chu. Isito kilo na chu. Payam immediate zero moi amon proper trial. Ane ting ni wa state jong kana zone loading chuba na. Ichilaya Bolzanga apata number ho amon tolbung Bisanpur district ahi ta chu pau hi Bisanpur district ahi nai chubana eho in iman thei diu Martyrs ho koi do thei ni dinga legalize and boarding in pay diu so phalle amoi koi do ding ti chu pinuk tu na hin chubana chu ni political talk ho yang gang thei pe na kan bol pi diu he ti ho chan chu assurance an pe we hin ye chun tu ni hin nam mi te ho tuna kan se hi maban izon na diu sau ta umna hin lam kai hoi dunia citizen kan lau hi oi pe ni lo mai the hi nang lung ya jong lo mai the hi ne nei jong lo mai the hi